Yeah. Paye dia pi konte. Eka Dixon friend request nga pag ngam serious ship na irap na nga claim accept at ngam labang ple kadu katway nga accept banlong para lok lem pep kataru accept pendebru kong para lok te banlong kasi nung kong na message piyong iwa claim reply ba arbad balay hi kataru nga claim reply kadu yaway nga runga ong healing ba messenger nga reply ho nadu kata kas ngingis dang ya text markili ang niya pabat kilyang text fiong ya nga download ka telegram nung kong ngalong relaktan kadu jopi mapping akon guya pi fees dang sa bankili pilong single nila don kundong ti nga ong nga kalok nga don kunin pa don tipat piong video soti bistang pada duklem soti hantangas dang ya beya pi kadang niki porkis ging atang banya piklem kudi kami simpik gangapan ya cingdu ya pi hang tapitip ngala shobe ya pi piong ya nga mapiru patur klem soti ring rude shida video ring yeng jong pi ani wow kajing susak habang asyong pirkat kadang niki porkis ging as kebinja ya pi kamunsin katangga donut kapang habaya pipipi nga datang hinray kadang niki porkis nipi pashi padur klem soti banti pong beya nga bango papi katuyaway nga ray kaway kaching mut lakum no ya kane katopik de bampin kut ngas tang perkatrang babag nya ong kane de kaching ram ay de yang ay betong ban blackmail yang alte katmare ba ina ete inde pyo pisa Nam ukende ban re shopping amla ban pet na pingam kwa namar bapi babyo palat kat kum hakidur pipan sa unam bapon pi ong banyos kum sa kisur dakat jing lulu nga item ban pi shoot sa telegram iya nam bapon jong pipi hide is dam and ban banyakan pon pintre kat banga kerpad rupi pene ikut ki porkia haka jing mutungas no terhala no nganyo hiya pinga don jing kermen pun ban haka way kaski kumbatia da uternem yang apiblo na FB messenger ba telegram si tayo artayo ngas kum ban mi dem kami sim kak tanla kung usong ngas nung kadonut kalapait kalapdang habakut ngaray ban ong bay namar nga tip siya nga pinim one pie namar ki sukwale kay hey hoy korang da sumar ba kibungkitay kisukwa pisa dinga FB messenger telegram but insta